Mātou te whaatala whātu I le whaafonga ma le silasila mai mō mai e siu tātou tunu. E mai lava I tupu mtamali se I o atu I le whanawiti. Ia e whapea fo I le tāpo inga. Ia le nofo whawhenga inga. I kale si e fia I Samoa. Ia e whapea fo I le whaafonga mai mō mai. A tupu mai e. Ia o le tunu o lo e papa ao. I so se tu o le nei kalope. Mātou te whaatala whātu. I le nei tae au fou, mai le ofisa le nei, o le ofisa tūtutonu, o whaawalai whaafosei, whaawalai tupu mātu ia po le National Emergency Operations Center, I nei tuana I mātou, I le aso mfua le nei, o le aso sfurfitu o Januari, lua afe lua, ia ua taitai mai ia I le soifua, ia e mai se foi, o le langi matafi o siu tātu utunuu, e aulia mai ia le nei vai aso amata ia o le vai aso tolu le nei talu ona amataina ia le tatu savalinga I le lua afe lua ia o upu masani ia e moia manu ai sau ia whaingata e atia e whapena foi ia le langona o lo ia nei tatu le komiti o whaafosei ia e ui lava I le telepe o tātou totu ngā mawhaingata o lo o tātou whenga I pēr I le ngata I le whaamai o lo o whaamono mai e whapea fo I winga lolo wālu tau ia e whapea fo I suinga ia o papa so solo o lo o taoto ai ma iei lunga ia tunu mātu motu o Pasifika I pēr Samoa ia leana mafuai le whaavalewe sa tupu I le aso to nai ia mai o le nganga le na ua ma oi foi nei avanoa ma le ofisi fa salalau ia o ila tou o lo fai pe mo so upu ile aso ma le aso e fa pe na o atuai mo te malawa le fa fonga mai ma le tapoi fita tu tunu ia fa mtalanga ia mai ile ofisa o fa blan fa fosei ile nei la mai ngole aso ile fa fonga mai sa mo ma le tapo inga o le ua matu fa tasiatu ia ma nisi o fa ulunga o le tātou komiti nei I lo utu tau o lo fio atu le fionga ya tanwasa suat tanwasa o ia lea o le komisina o le pulenga o tina I mung wha fosei o le Fire Emergency Services I Samoa ia e via foi le wha fonga mai le tunu a sao noa e le tūlanga sa wha tino ai ia e li mita maitai o le pulenga o tina I mung I le tali atu ina ua alia e mai ia le tātou tsunami advice ma le tsunami watch sa whapena atu ina atu I le po le stonai whapena foi lo utua ngavale o lo suatu ia a whaese Dr. Luteru ia o lo o whaunuru ia I le ofisa o le Va'aitau le Meteorological Division ia o lo I lalo le mtanga luenga o puna o whaanatura ma le si umanga ia mau nei ia o le taitai fono o le tātou komiti o whaabla whaafosei ia le nei lantai au pe ona whaafonga si o tātou tunu I so mātou taumwhai atu I le sfurutasi le po le aso nai I le vai aso te nei whailo atu I le tunu tūlanga uma o tāpenanga sa iai tātou malo e taulatu I le komiti o whaabla whaafosei I le longo pui ali ina ma le tu inatu fa amtalanga I le tūlanga sa iai ina ua lia e maile maunga mu I le toi kuata I le ono I le dafiafi o le stona I te nei ia ina ua pā e le maunga mu mai le stasi o vaenga o tonga ia ma sa o le ma ua tala sa langona e nisi I le tala whātai I saute o le tunu ia le leo tele ia o le pā o le maunga mu lea ia mwhapena na afia ai ia tonga ia I se tsunami ma o le ala fo ilala na sa mwhai ai o na tu inatu la patainga o se o fautuanga le tsunami advisory sa tu inatu I le fiafio le so tonai mai uai ina si atu le stepulu na lua po o whaasauni mo tsunami po o se tsunami nof sauni Tsunami Watch sa tu inatu le afos fulu ia ma e le neila tae au ia I le whaafonga mai le tunu e leo na se atu e le taitai nei o le Meteorological Division
se sa no le tulanga ua iai ia le latou foi vaavaai ma le mataʻituina o le vaega lea ma se sa no foi tulanga winga lo wa o le tau ia na ia faafofoga mai ma tapena siu tatou tunuu ia ona saunoa atu foi lea le liikomasina tapenaga uma o le tatou komiti tauala atu ia i le pulega o tinei mū ma faavalavi faafoseʻi ia saunoa ia faese ao faafofoga mai siu tatou tunuu ia mo le atu le faafetai le fioga le taʻitaʻifono ia faatalofa atu le paia o sa mo loo fita faafofoga mai lenei vaega o le aso so se vaega o le telopi o le pe ona saunoa ia le fioga le taʻitaʻifono o le maugamū lea na tulaʻi mai le afiafi o le asitonaʻi i toga lea sa mafua ai ona foutuaʻi mai nisi o galu lolo po o tsunami lea sa afia ai nisi o atunuu o le pasifika o le afiafi la e le itula e fitu le afiafi o le aso tonaʻi lea sa tuuina atu ai le fautuaga po le advisory ia ona alu ai lava lea o le afa le sefulu le pō lava le aso tonaʻi lea la sa toe siʻisiʻi atu ai i luga ia le faamatalaga ma tuuina atu ai loa ia le tsunami watch po o le nofo sauniuni o le taeao le aso sa i le itulā e lima le taeao afa le lima le taeao lea sa toe faaleaogāina ai ia le nofo sauniuni mo tsunami ae toe faamalosia ai lava le fautuaga mo tsunami seʻia o'o mai lava i le taeao nei i le itulā le afa le lima le taeao nei lea sa faaleaogāina loa ona ua iai ia le faamaumauga e lē o toe iai se isi galu maualuga e ono aliaʻe mai ai se tsunami o le taimi lana nei o lea ua faaleaogāina ia fautuaga mo tsunami a o loo avatu pea le faamatalaga i le mamalu le atunuu o loo iai le avanoa e ono iai pea galu malolosi po galu i le i tatou gataifale ma o gasami ona e leo mai loa le taimi nei po o le ale taimi e faamuta ai pe uma ai le mu o le maugamū mo le silafia o loo mu pea le maugamū i le atumotutoga ma e iai le avanoa e toe ono aliaʻe mai ai se isi tulaga ogaoga ma ono faatupulaʻi ai nisi galu e ono aafia ai ia sio tatou atunuu o le taimi lana nei e ui ina ua faaleaogāina ia fautuaga mo tsunami a o loo avatu pea le faamatalaga i le mamalu le atunuu ina ia silafia pea o loo iai ia le avanoa e ono iai ia galu i le tatou gataifale po o le sami o le isi tulaga e fia faailoa ona o lea o loo iai pea ia uiga auaoa ma le leaga o le tau o loo aafia ai sio tatou atunuu ma o loo faamalosia pea ia fautuaga e faatatau lea i uiga o le tau o loo iai le taimi nei o lea o loo faamalosia ia fautuaga mo timuga mamafa lapataʻiga mo timuga mamafa o loo faamalosia foʻi lapataʻiga mo lologa e ono tutupu mai ona le mamafa o le timi ia e le gata i lea ua leva lava ona faamalosia fautuaga mo le gata i fale po o gasami o samoa mafua mai lea ona o le siʻisiʻi o galu ae mese foʻi o le savili o loo aafia ai ia o gasami o samoa o le taimi lana nei o loo faamalosia pea vaega ia ma e pe ona taʻua le taimi ua fanu e telē le avanoa e ono maua ai ia galu foʻi pe aave ai le sami ona o e le gata o loo mu pea le maugamū i toga e ono toe tulaʻi mai nisi galu malolosi ae o loo o le aga foʻi le tau po o loo siʻisiʻi le gata i fale o le se vaaiga lenā i le tulaga o loo iai ia le maugamū i toga ia ma le tala foʻi le tau o le isi vaega e fia faailoa ona o loo iai ia faamatalaga faapea o loo iai e ono maua ia timu foʻi ia e mafua mai i lefulefu o le maugamū mo le taimi nei la i le faafofoga le atunuu e lē o iai se avanoa foʻi lea tele e ono aafia ai ia samoa ini timuga e mafua mai i lefulefu o maugamū pe ona faailoa atu pe o se faaopopo atu lea i le vaega pe ona saunoa ai le afioga taʻitaʻifono after fasi ia ua faafofoga mai siu tatou tunuu sala foʻi se taimi muli aʻi ona saunoa mai foʻi le ni fesili
e whaamamala ini si vaenga ia al tātou ainga whaasalalau ia wal whaafonga mai si tātou tunu ai tanu ia sauno ia whaafonga mai si tātou tunu o le response a tātou team sa mobilize le poles tona i le ngata mo savai i mea sa li poti mai ia whaapena foi e le tu saute o polu me sa li poti mai ma le siri fo e lo fionga ile i ni vaenga pe na ni vaenga na ono fa lenga ina ia ai mai se fo pe ye ni manuanga man tulang fa pe na sa mai tawina e tatou team sa mobilize sa no ye tanu a lo fa dai lo fionga le te fo fa ta lo fa tu sa mo ile fa fo mai e le fo ki mai tu la te ta fa ye le fionga te fo no i le committee fo ye fa la de matuiaka la papuse ia ia whamini ko pa pula ni manu le tu langa sa o iai le whamoe whatinongo e ngā ruanga i le aso i le whiawhele stona i na ua tulai mai le e maua foe le ia whai ngā ruanga ia le wala au mai le ma ripoti mai le tūlanga na iai le whalawelave leo o le tsunami ia le sa tali tuai mo lava maua ia le wala au mai le moteri sa la whai i le fioanga o se paitea ia whapea foi i waito muli ma wailoa foi sa tali tuei le au nanga le kulenga o tine imu whawlawe tupu whafosei i le ofisa i mota ia whapea foi ma waalua ma le ofisa o manutanga luenga o li malu malo i waito muli ia ma maitawina foi ma whaile le assessment ti te voi po atulanga na o iei le sualtai e pei ona li potia mai e niso ma malu le atunu ia le nau atu ei ma ia taunu atu le pulenga e me se foi li malo malo ia ko tele lava na tua e ma malo le atunu ia vaenga tu la lata i le talafatai la lata i no fanga i tu la lata i lunga sami ia nai foi na isi tangata ia ma longo foi na ia tilo il sangale mu ia ma vai wala talfenga i tawon fatino e pe na ia tatu por kalame ia fa nga solo atu tu ma malo le tunu i por ma sava i tape nanga i le tali atu i fa lava fo se ia ma fa lave matu ya e volai fa fta ia ile ma malo le ma fai pule o afio anga tai tasi nei ia ile fata ua fo ia male tulanga na o ia fatinonga i le fiafi mai tawina fo i le pulenga ia ua au lava le sami lunga le wala e nisi fo i o fale Samoa ia tu no manisi me sa liputia ma ia o lava ia le sua le tai i le taimi le na tau no toi ma faile la to assessment ia ma la to suenga tulanga na iai ele ia foi ni report nisi na fa manualia ia nisi na iputia mai o fa manualia pe na ve lava fa ina se soifua pauna le tele o le tulanga na fa ina yo lunga la wala o iai ia mo tauta malapisi si tulo ia mai le tai ia sa tau fa le ton mo foi le wala le fe malanga ino manu le tu ia le sam fa lava ona nga lo nisi o la fa nga lo nga no wat ia ma fa ki dia le tulanga e fa pena fo i nei ia fioanga i nei le i polu i le atu sa fata va pe fa le alili ma le pata va pe foi se vaenga o mo fanua mo foi bi poti mai manono ia sa mai tawi nai foi le au i lunga o swatai i le taimile na o me poti na o tu ai foi le au fainga luenga le mele ta o lava le vave na longo mai i tatu numero fa fose i pe na iai o le iva testesi ia ma le iva i fitu ina ia mafai ona vave no atu le fainga luenga ia ma vatu foi fautuanga a o lo fainga luenga lava le fainga luenga ma tari foi ia taimi mala au mai ai tu langa o fa lave matu yam fa la fa fosei pe ona sa noa ia le sunga ia luteru ia ele o mai lo le taimi nei a o lo talo tu no malu le tu no ia aua le pole ia lava le on sai lava pale mai ma bala au mai pe ava ia tulanga va pe nei i le nunga le tai ia me se foi o isi fa lave ne va ve na bala au mai va ve foi o na o atu le au fainga luenga ia vatu le fautuanga ia tulanga i me taun fai ia wa lava le saunga le mu tulanga i nei se me fa pole nai ia o lo ia le o nanga fai o na mai
ona o atu e longo foi le malo le tātou atunuu ia i tūlanga pea o mai ia i whaalave whapenei ia ma le whaaloalo. Ia, whaftai atu lau whiunga i le pomsina i le whaafonga mai e siu tātou tunuu i e le tāwhinga o le tātou komiti ina ia toe whaafonga mai lava ia i le whaasolonga o whaataoto ai ia le tuinatu o lapata inga i menei o tsunami po o ngalu lolo ia po o ngalu afi fo i whaingo ista ngata ai mana ia le upu le ufa o ngai tātou le tsunami ia e pe usila fia umai le tunu tolu la ia levels po o vaenga taitasi ao na sila fia le tunu o lo o whaavae ai le tuinatu o lapata inga nei mai tātou ofisa tutonu o le va aitau e whaapena fo i tau ala tu i le tātou ofisa nei tutonu mo whaapalafa fo sei o le level 1 po le vaenga mua tiro ro le tātou va aitau e se tūlanga ua ono a afia le tunu po ua ono la matia le tunu o se tūlanga o se ngalu pu e mai po se tsunami ona issue le la tau pe tu ina mai ia le vaenga mo le tau o le fautuanga i lona whaperetania tsunami advisory lona vaenga mo le na o le fautuanga la e tu ina mai ina ia tu ina atu mo na o le sila fia only for information of the general public le travel the tsunami advisory po o le fautuanga mo se tsunami ia al pauanga me fatino le step mo le sa noa i Dr. Luteru sa tu inatu le fautuanga po le tsunami advisory i le tau le valu i le fiafina ua mai ona titilo fo i lantou o le vaenga lona lua po le step lona lua o le tsunami watch po o ua lapatai lo le tunu mo o le faasauni na faasauni le tunu mo se tsunami o vaenga la ia tauna iai lalo i le vaenga lona lua lea ina ia vaavailo i lantou o alala mpapa ao ino fanga tumtafanga no foanga lata i meo vaitafe no foanga lata i meo awala lau papa ia mai se fo ila tata li sami ina ia faasauni la to alonga winga stay alert and be prepared ol vaenga lona lua na skepulonga kolu loa o le tsunami warning la po o le lapata inga o le asau moni le tsunami o le kaimilola nga e kaka i longo ia o laika ko whailoilo sailini ia e whaapea foila o ngā o loa ma ngai umale tunu o ilantou o lo i vulnerable areas e a ngai me tau o no foanga whaapitoa ua saunia mo leo iai po o evacuation sites ia masalo e tō mantua le tunu ia tātou whaataita inga le sa whai i le just before the tsunami hit in 2009 ia le foila whaatino ai tua i tātou Port Kalame ia whaasolo atu inu o ineila i taulanga ia o lunga i vaea whapena fo i lunga i malifa i meolo i whale aonga ia o inae e o iai e whale mai i no whaanga mapu e puenga o i tala whatai e pia o tua i tātou inu i tua e trika loa le tsunami warning po lapta inga ia o kaunga ngai uma i lunga i no whaanga maua lunga pe ona e maisa ele i tu i saute sila fia fo ele tunu ia o le tu i saute ai maisa ai le vaenga le pito i lalo mantua foi a whaafonga mai ona le iese mapi ia to tele sila fia le tunu o le atu sa moa le tu le tatia i le pito lea o tonga le lalo i lona winga la a whai e pu ese ngalu tsunami o le pito e mo la veo sa moa o le pito i saute lea iai i o i savai i whaasolo mai i sala i lua saua i lalo i palauli mga taivai saua i lalo i whaasolo mai i satupaitea ma pito na au inei upolu a mata mai i le atu le whanga whaasolo ai i le pito i lalo o manono ma apolima whaasolo mai i sanapu i le atu safata whaasolo mai si umu whaasolo atu i mtamtangi i alipata o area sa napo vaenga nao le atunu e hao ana mata i tu pe alu atu la pata inga nei
o se tsunami mafu mai i se activity po se tectonic activity po se vaenga ya fia e le tu saute le Samoa o lo ia le tu le tonga ya wa ye stangata na vidi mai i le dunga i matu va fe matu ia o matu tala le ai e tapena pena pea e o fa polia wa ang fa peosa tsunami o area Samoa mo la vevea o le tu saute o tatou o no le tu mai e ngalu ia ma le step ro na fa ia le ala sa no ai ia le forma nei ua cancel longo wingala ua le ai se tsunami o iai na toi fa popo at fa pe nai fa fonga mai si utatu tu no o fa amtalanga ia o fa amtalanga o levan tu inatu ia ai ta ua fo ile toi mati mal toi fa fonga mai fo e tolu la category tsunami advisory o le fautuanga step 2 tsunami watch o le fa sauni mo tsunami step 3 tsunami warning po le lapta inga ua mo ia o le tsunami ni mela sa ia o ingala ia mo le lona fa tsunami warning cancellation ia o vaenga na mo le fa fonga mai o si utatu tuno i le nei va yaso ia ai leon tala tuila vanoa mo ni fisili silingia i le tatu office fa salalau sa ko le Facebook kan ko e le kione nei ko ia ni ko e fa na le ana e fa na le ana elea sa no tunitan was ele ni fale na leanga ele yo mai foi i se li poti o tulanga fa pena mai tu o tato ainga ia ai o kulanga ia matai tu o lo ia tato contact points po focal points e fa nga ai pu no masui te mai tai no o ila to na la to te mai sai tu ai no mala fanga la ko ke mai li poti na o li poti na ya lo ia el tato malo mal tato NEOC ia ona fata va i foi ia o assessment ia ngalu o e tanu mal tato team le sanga i tu o la to va ngale debris ia po tai tafe le lungo awala me fa pena ia a fainga encroach le ngalu lungo awala we expecting i amo mangai ma le tai tafe na i lungo ina pauna va nga sa ma tai tu o le leifo o afsidi mai ia utanga vai fa fonga mai le tuno ele io mai ase li poti mai o le fo isa ele initial visit sa fatino le son nafi ele o yentu lang fa pena tonu ye ni mea ni tu no vo io ainga wa ainga sa moa utanga vai e tu no el pito tu ia o isia ainga ki e lungo papa o samide ia tu no longo inga fa pesa lo fiel sami ia ele ngalu mo toi fo ia atono intulang fa pena tulanga ai residents fale residency o tangata ia ele o ia se di poti o ia vai nga fa pena o risio si lo ko de como ne mata wa tua i mo o kanto fa dani ni ke sa mai le ko ko ma lo to ina ia tau mau ma le ngata fa sa mo ko mai i se ke le ko ia na matu ya sa mo na ia ni sina o la tu te ko ia tu mo sa ia wa te o langa yo tatu vai tu na mine na fi tatu ma ni de wa fa to na to tia na ia de pe to ya de pe ni na no mo ti e pie de lo sa ia tu ia tu na ko le de no to tia o su ma ni pe a o Whaftaia ona e tā ua telele ia le mata apule wa au mai sa mātou whautua fo ima tu alalo i le tunu i le stona intenei e le o se mea e whai e se po e ngā ata ia e tu e ngā mea la sa mātou wa vai fo i footage mai tonga e ki nganga whai ako o ta whial ta vale alala mo e mai ta vale e le whaafonga mai lan si uta tunu e sao sa mako drive past i le tūlea i mātou i le pōle stona i po se mea o le afo sfuru nga i sutas ia la sa va ia i tūlanga whapena e pi i lima i lunga o tani ngalo tilo i tai ma pu e telefoni ia o se va ainga msalo e le o le alea o fia matangi sa mātou tala i whaafonga mai il pa i o si uta tūtunu o le taimi fo i lea i utele ni whata oto tō whanga o le tunu ma ua tō whawhale au mātutua ma matai leo i nu taitas ai esel ta u o whaafonga mai o le tunu i le vaenga lea
ona e onga whaafita uri. O ila tau e mua afia i se ngalu whaafao whaapene. O ila tau o me o matamata ai. O tangata ngai mua a afia. Ma e kuai le tamo e o tangata. Leu ka kuwa ai uma i mesa tupu i Apani ma Indonesia. O ila koa nga mua lola e ngalu. O ila koa e wisi le tai pe alu i kai le suakai. Ai o e kai ia. Pe o e makamaka i se mea fou vo le tupu. Au o science nga o le ala asau tsunami. O le alu va pe itai o le sami. O koe saunga lo ngalua la. E tuai tele le tā momoe ia ua vave na maua i ave o ngalu maona mau ili soifua. Ia ai tā ua ili whaafonga mai i siu tātou tunu upui puinga ia. Ia ma o le fo i tamu whai atu tātou ofisa o le ia tātou Paul Kalame whanga solo i nuuta i tasi uma. Ia i vaenga ia e tauna iai. E ruaku ora le warning e sailingi e le kaunko e matamata stangata. Ia ai suru ola lo. Ia i no fuanga ua uma ona sauni ia. Ina ia malu puia. O nisi mea to toi lalo. Ia tatia i pea ua e iei teimi e toi fo i tuai. Ai o vaenga ia o le soifua ma le saunga le mu o le soifua le tunu. E le ngata e maisa i motua tausi mana i whanau. Ia maua uma i teimi lea. E maisa ape a saua ku ngewa le fiafi o lai pongi sale mea ai e tūlanga wha pēnā. Ai tā ua le wha manatu mai. Ia a whaifo o sira mai, mwhaafonga mai sui o nuu msui tamaitai. Le pule nga mamalu ali mwhai pule. Ia na ona tu lalo al tātou komiti. E le mwhaifo i ona lava le au whainga aluenga le fio atu komisina ma leo. E le mwhai ona lava le e whaaso polia umai le wa aio vaenga umai e le tunu. Pe a whai e tupu mai tūlanga wha pēnei. Ia pe e nisi vaenga e fia langa. Le fasolo e aí leva já sua mãe de um que ali o tema tá tudo e aí tem o dele o e se a fia na tiro tá tão pena o muito eu tô não você vai no mal de vai já fasolo que ele vai ole tulanga le e ole sa ia le fale o code le sa na talata fitima o te le o wa papa i tula vai o kilani ele o mor tai nei lava ia ele o ia se ava no foi le posi e ono a fia sa mo i le fale o la o tuama o mamau chat ai mo le vai mamau lava ia o ia ia lava no i ono lata mai se fa i o nga sa mo ma ono a fia sa mo i se fituas o le fale te minei ele i whaatuplai au lea a matau na whaatuplai a fui a tūlanga e ono whaiwina mawhama tuku mai se wha. Mō le taimi nei la, o lea o lo whaawau pēa i le ngakuenga mata i tūma ma tuni mata i pēa po whea a ngā i vaenga i. Mō le fitu, o le si fitu aso o lea i leia na noa i ono pasi mai e se wha i lata mai sonire la be samo si dia tua ele sama ele tulanga le no to eu tinha ala mano eu le ave ia la tari mai tamata la to eu va eu só tinha buia mas acho que foi para para mas ele vai também ele não vai ser no desse tulanga é a pia o tinha um tanto de um no acho que ole tulanga lea ia mo sila fia o le tihunga i peo nei ta ua e mafua mai lea ona o le lefu le puna mai le maumamu o le tele lava o le lefu lea o le sa va ai tui ona puna mai lava ma toi palasi tonga le sa maua ina i fasi maani fu ia ma le lefu o lea la ona le malusi savili le sa pisa le lea nga i sisifu le sa maua i fu ia la vea i se va en o motofit o le taimi nei ele ia lava se vai no foi le o mai ata to ona e fasina mamau ma si mea o tulanga ni fasi mai e fai ngata a mai e savili ona mafa ele mamau tele se me ona palasi o le fulava ia o le tele na palasi lata i vai e tu pode mamu
mai le ia fu se fa mau e ono telesa no e ono afrika to to ngati lunga e mafua mai I le fu pe na ita Ela sa o la ni ano ni mai la le tsa ela inga ge pe ta to fa to I le tulanga sina ela sa si la ele fa a ita o medio ko esa ni esa sa o pe na ta to le se tu na o le o to sa na le mo ele si le to e pole o le tulanga lea ia o mea nei o maunga mu e le inga si loa le umi o le ono mu ai fatoa whamuta rea o le tele o maunga mu ia e tutupo temine e o te toru vai asu, te irua vai asu maunga mu le sa mu ki la wea ia wa ina o te a te ore maa singa mu so o le tulanga lana le ia I pea le whamutaranga le tuina e ui ina ua whaalea o ngā ina umai whamtalanga whautuanga mō sulani e ono a whia I Samoa. Ai ono o loo mu pēr le maunga mu. E ele taimi e tau te leilo po ngā whia tonu le taimi e toi ono pā ai ma lafo I esa. Ia ma toi ono whautua I meise si ngā. O le tāua le o le tuina atu o le whamtalanga taimi. Tāua pēr le tangtanga I ngā taiwha. O le e le wanoa e ono maua I ngā rumaluosi. Ma o le fo I le anga tau taimi nei. O le vana tu ina atu I a whautuanga mo o ngā sana. Ona o ngā lue o le tai topu lua toru mita o siri atu fōni maururu. Mai ono iai lava I a ngā lue ono a fia ino whanga fo I o ngā sana fo I malu lava. Ai te I lava ua whautua I mai I nga. Pero tūlanga maa le ale nā leo iai te ni o le ai malu lava. Ai o lo mu pēr maunga mu ma o lo le ana kai. Ya la fina ila foi o pela tu foi va ai va ia ma foi mai lo ma no vai ser na fia pe a voluta fi se fa o lo va tu pe ia le whamtaranga o le tulanga lea e fuafua lava e tautai o la tō o lo o iai tu mai ma o le mafo iona a whangongota ma mo lava lato si la fia I lea o ngā sami ma lea o ngā sami a tangtanga ia tu lava ua si le ngalu ma ua le talawhia ngai I o lona nā whaitari e fuafua lava a o lo o taimini a sila tu lava ia pe wa ai atu fo ia le matanga ruenga ma le ofisar wa ai tau ua tūlanga o ngaunga ia ngā ele tu ua ele tu ui ngā tu o le whamtaranga whakau Hello. Ni tūlanga le ni tupu ngai tōngau e a fua ele le leila le loka tu whanau I taimini ko suri ngā na mautaru e ai o ngau tu o le loka tu iai I taimini o ha ele o iei se whaamauni anga e mafua mai le vevela I le maunga mu le I tonga o le sila fio le vai taimi lava li o le ai e tātou I le vai tau o wha ma e ono tupu lava mea whapea o le vevela o le vevela le tātou ti whanonga ina le ia I le ngā taire ia ai ona o lo ta oto fo ia o ngā sami mawhana lata I tātou I tono le o ngā sami o Pasifiko mai o le tūlanga lava le tauna e iai ai ele o iei se whamauni anga whapea ua mafua mai unga o le maunga mu o le teimi foini o le sa tangtanga I whamau maunga ele o iei se vevela whaapopo ona e mafua mai le maunga mu